Umuthi niguo ciumia ithatu iria mutongoria wa bururi aheanite mirigo ikorwo kurekererio gicukiro-ini kia mirigo kia Embakasi irathira kuria nginyagia riu Makiria ma container 20 ni irikitie kunengerwo ene. Icera-ini ritu gicukiro-ini giki tugakora mihang'o igithii na mbere ahuri biashara metereire kwamukira mirigo yao iria imwe yayo ikoretwo ihingirwo kwa ihinda ria mieri 9. Mirigo itu ni rauma niyo eno ni muramiona niyo na andu na small traders ni mayirire guku muthi, and they have really helped us and we are so grateful to Trade Base and Mr. Kavai. Mwerekera gete wa ahuri biashara ya Ben Mutahi ni acokirie mutongoria wa bururi ngatho ni undu wa kumetikiria kwamukira mirigo eno guku akiuga mari na mwihoko mirigo yothe ni gukorwo erekereirio kwa ihinda ria mweri umwe. Eno ni container ta gatatu muthi ira niturautire ingi na iria stana small traders onacio ni irauma mundu akorekerete container yake ari wiki ni irauma. Akinyita mbaru miario ya Mutahi murugamiriri wa andu aria marehaga mirigo handu-ini ha Onjoria ni eranire gutigirira ahuri biashara othe ni mamukira mirigo yao. Tukwenda kuhoya muno clearing agent ari othe mena mirigo thiini wa port meyumirie niguo magiuke na maturehere container number niguo tuhote guteithia ahuri itu a biashara. Ihinda-ini riu mwaria wa thingira wa iregi Kanze Dena ni ugite mihang'o ya kurekereria mirigo eno no iguthii na mbere nginyagia riria ikarikirira yothe. Shughuli hiyo bado inaendelea. Tunajua kwamba wafanyabiashara wangali wanalalama, lakini ningependa kutoa hakikisho ya kwamba rais anafuatilia kwa karibu. Gukiria uguo, Kanze ni ugite mitaratara ya guthorima wagiriri wa mirigo eno niyo icungiriirie mihang'o iyo kuya ihinda iraya guku akiranira gutire muonjoria utekwamukira mirigo yake. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njahira wa Njeri.